Kralj je želeo da vi, doktor Kole, budete u blizini. Ako iznenada kraljici bude trebala vaša pomoć. Zahvaljujem, gospodine. A gde je doktor Kole? Očekujemo njegov dolazak kroz nekoliko sati. Hteo bih da porazgovaram sa njim. I on će također biti smešten ovdje u Novom dvoru. Njegova soba je preko puta vaše. Želite li sada da se odmorite? A ne, hvala. Kao podanik imperatora Nikole II. moram da se javim u rusko poslanstvo gospodinu